Fimi peona iai, leviticolo mta boeono alon fai boebalu se sumalitolu. The fire is to be kept on burning. A prophetic conference, 2019. Ole konfelinisi fa perfetanga. Mole neito sanga lua afe se fulu male iwa, aua ne ifai titia le mumua le afi. Peona, talanoa le sunga le failo tusi le taiao, ile matau pule au tele toya luela le taia le fiafile nei, amen. Praise the Lord. Alela o amata tu fapea o Fafie o le afi. There are men and women in the Bible that are firewoods, that God has used them for the fire of the Holy Ghost to keep on burning from one generation to another generation. Amen. O Fafie wa uma na tapena ele tua ito tonu o le afi fa penana mai fafo sauni fa ngā lato soifua mo le li'i. Mai le tupulanga, ma le tupulanga, ma ngā ia tu leisi tupulanga lo mumu e pe le afi. So my question for you tonight, as one of the dedicates that you come far for this conference, are you a firewood for the fire? Famata oe o se Fafie e whaangai le tua mole afi. Vi ia le li'i. A whai o lautali le pole nei e masalosalo, ia e te fo'i ai le se me te maua. Ai a whai o oe o se Fafie o loo ngā lala, e manao e mumu, lautala ia oe e te fo'i matuatala li lo saifua au auna mole atua. This is the time and the hour that we come together as one man and one woman with one mind and one heart and one spirit to soak in the presence of the Almighty. Amen. Tatu te o mai se I tatu tae ele. Po Whialavet Sawai, po Australia, po o New Zealand, po Amerika, po Hawaii, po Whialava, po Samoa, o le teimi le nei, o le teimi o le tae ele, whaalea nganga o le tangata. Awani e malie ngofie. Awani e malie ngofie. Amen. Awani whapei follow roto ua lava. A e pei o la tavita di salamo e ono suma le tolu, fa maila na tala o te ala sa ili I ata oe, ile nuu na mati ua la iloa ua le aini vai. Wo fia wa ai lo mamalu e pena uloa oe ile manu malu. E vivi ia e ata oe o ula ngutu. E se si ia e ulima ilo lava suwafa. Hallelujah. Ngā lala ale tangata lo whapena o na le mawhaina whaamaliaina e se mea seivanga nā le atua. So if you're in this conference with a desire that you want God to feel you, my prayer for you tonight after I finish this sermon, that you will come up at the altar, grab hold of the altar, and say, Lord, I want more of this. I came far, Lord, and I'm not going to go empty. I want to see your presence. I want to see your glory. I want to sit within your presence. Hallelujah. Are there any men and women in this house that are hungry for the presence of God? O yai eni tama, o yai ni tina. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. So my question again for you tonight, are you that firewood getting ready to put on the altar? Hallelujah. Famata e oyo se Fafie, wata pena tu ulunga ole afi. Oh, amen.
Look at your neighbor and say, neighbor, are you that firewood that God is longing for? Don't allow the oil to drop on you, but it become wasted. Awani fatangale swawe pa ulu ai fa penana le aunga. Amen. For my talo tabita lo salamo iba sa fulu malelua ilona fai upa sa fulu. Anoint me fresh oil. Fa'u ya tau il swa ufau. Mai fatumu le nifo il swau. Fill the horn with the oil. Horn is the authority given to you through the anointing. Amen. All the time in lingi el swau is saufa tasi malepule. Saufa tasi malemana. Amen. But he has to smear you from the top of your head all the way down. Etitana ta ele baya fa pena ona maya lo tumwa yo ele lofio vai. Failo ya choela sonafi ele fa uina fa na wole fa chaulanga e passi de la e. E passi le offro la tutama. Amen. Remove the garment of the priest and pass it on to his son. The anointing is in the garment. Ole fa unga lo tono la e ole fai chaulanga. Amen. Ye mai chau mai le pole nei pe ona utala noa na nafi ya choe le maftanga china. Ayaile tangata ile ila e la e ol fale. Mena cha ol fa unga no. Amen. You can never operate under power anointing. You need the anointing, the garment of the house to clothe you. Amen. It's na umia le la e o le fale. It's la e ai le o le mea no. O le la amata no launga. But I don't know. I've just clenched up wai le mea moso mai le mea a le la amata. Fai lo tua o I fa mau fa le lufus pa o fesi umi. I'm going to take me take off fire facing umi. So you're not on Samoa Air, you're not on Talofa Air. You're in Alofa Tunoa, called Alofa Tunoa Air. So fasten your belt and say to your neighbor, I know I'm going to have something tonight. Firewood for the fire. If you have your Bible, look at 1 Kings chapter 17. Be reading from the Psalm version, but follow along from your English version. 1 Kings chapter 17. I'm talking about the firewood. Eu tell Noah ele Fafie o Fapena ona tapena ele tua, but to win. Amen. Wafayatu Elia le tisepi sole nu e nofo kiliata ya apo. Olo soi foi over le atua Israelu o ia o te tuai o na luma. Ele aise sau po se timu inisi tausanga se ilonga o fayatu. O mai foi le afionga Iova ia taio fape mai tu ia le nei mea ma ele liwane le tu sai. Ma e lafi le alia o kirita. E whengai ma yowitana. E te inu fo I le alia, wo whaiatu fo I o rewa, lato te whawhanga ia te oi I le mea. Na alua I lea o ia, mana whai e tusa ma le whionga Iova,
Walu o ia manofo le alia o kiwicha e whea ngai mai o witanga. Now mai fo e o rewa ia te o a reto ma ano manu i le taiao o a reto fo i ma ano manu i le Fafie wa inu fo i o ia le alia on ma vai aso o na matea i leo le alia. Amen. Whailo tua oi olo taimi. Look at your neighbor and say, neighbor, this is your time. Ile whailaunga no mtau pa tolu no whai mobua. Whamailu pa tu spaia to everything, there is a season. A time for every purpose under the sun. Nono winga o mea male aso mal mea tupuai. But I would like to use that for a moment here tonight. For every time, appointed time. Amen. In Greek means kairos moment. Kairos moment meaning a window of time in which God moves. No winga ole taimi ole famalamba matala mo le atua e ngā yoi mai le atua. Amen. Wai whalongo me meta ole tangata ua whaonga ina le atua ole Fafie. Amen. Whamaile tala le atua ya Elia alu etu inu mo apo. There is a shifting going on in Israel. Amen. Wayaile nga yoinga lela afapenana sifi. Something super is going to meet the natural, so we call it supernatural. Eyaile meno na tupule naturo mea. Alela nga yoi maile mana ole tua. Feta yai ona bala aule tatou mo whaingoa o le supernatural. Lono winga o se mea le o yele malama wha naturo mea. Alela whai le tua. Shifte le tua lona nuu ilunga. Because of one man. Amen. Jemna o yele leilo whalong o le Paulene. I on a position le tua when God positioned a prophet, an apostle. Amen. I don't know if I too long I too le perfecta. Fatasima le apostolo. Ole fa unga ilungo langa. Ole bahenga le. Amen. Ele ole malosio le autawe mfayai on a move le tua. Ele ole tele o tupe move ai le tua. Ele ole tele o maroshe nga yoi ai le tua. E nga yoi le tua e fa unga i lunga perfecta ma lunga le apostolo. So we need to position this office again in the body of Christ. Amen. Ele mafai na taofi. Le ao le atua le la ngayoi. Ana wana o le atua le tangata to tasi e release le upu. Amen. Le mafo fau apo in the mind of King Ahab. In the mind of all this men in Israel, it is okay just to run away from God. It's okay to do this. But God said, no, 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 no. My glory, olo umaman, ele mix up in a fatas, mameo leolangal. Amen. Kairos moment, appointed time. God is now moving, using the anointing of a prophet to release the word. Tala le upu. Release le upu. Amen. Say lo oe ina watu le tangato Elia ilumo le tupu. When Elijah stand before King Ahab,
Fa mai le tala tangato Elia, e le to e timu, e le to e ua, se i o fai atu. Fa longo e le controlling o natural mea. E le sau mai le fonga o le atua. Sau mai le perfecta. Sau mai le perfecta. O yani perfecta le fale le polene. Are there any prophets in the house tonight? The word came out from the mouth of the prophet. No rain, no dew, unless I say otherwise. Whoa, hallelujah. The firewood that is soaked by the power of God and the presence of God. Te no oe le firewood le matuaita ele le mamalu le atua. Yes, the word. Te lo oe le pollen, and you know tonight, the word that is in your mouth control the circumstance. Let me repeat myself again. The word that is in your mouth control the circumstance. You hold the power to control. Why? Because you are anointed. O oil tangata o fa'uina. A faya taliton wai alanga amele. O oil tangata o fa'uina ele chua. The word that's coming out of your mouth control the circumstance. Eteleva ba ai le mele chula imai. Eteba ai focus na ba ai ile chua. Telo le mele o faya ina ile telo kemsiano. Ole baba ai le Fafie tauli. You are anointed. Oil to fawina. You have the word in your mouth to control whatever you see. No rain, no dew, unless I say otherwise. Oletala no Elia le foi mai le tua fa pena ya apo. O Elia le tautala. This is a man of God, anointed by God, soaked in the presence of God, a firewood for the fire. Hallelujah. Ole tamato le tua, wata ele le mamalo le tua, rola e le paio le tua. Famaya ele totimu. Ele totimu. Then the Lord said to him, after he released the word, and God said to Elijah, now turn, leave this place and turn eastward. To ulmele ay nga sai. Amen. Say Lord, once they release the upu, get a new mandate from God, align yourself with the time. Now you have to know what's the next move of the Holy Spirit in your life. All the time you for pena na umana chautala le mena mayele tu et chautalai ma abel fe au le mena mayele tu e fai wo all the time bi falango lango ile nganga pa ia pole ali singa yo inga le na ole nganga pa ia che ngayo yai. For my Elia, turn eastward. To Ulmela, leave this place and turn eastward. Amen. You enjoy this place, but God say, no. It's only for a moment. You got to move. You got to move. This will only be a moment, but there's a greater revelation coming. You need to get to Sharif. Now, eastward speaks of a new day, a new dawn. In other words, now you're facing something greater. There were I from my letter now me already see me folk. I want to power paying all up and kick it. My me folk. I want you know for no friend pay not mere fatumu. Hallelujah.
El wako power la unga nei, I for this just wale power la unga aisha, langa lewa faile me le maso. May let to turn eastward. New dawn, a new day. You need to face God at this place, and God say, "Well, all the time if I penang, separate yourself." Sharif means to cut. No, we go se me penang na tipi for my let to na ngai me ngai pi ma ya kipi. Amen. On a saulo my not for you kirita. You have to stay in Sharif and for my let to or ever take care Lila. Te Lord member to tia. Ele iaise aso, ele ise taimi, a fata malai manu le take care ingo changatalea. When Elijah was in the brook of Sharif, vai tafele o kirita na fapena na poloa ele atua angelu ina ia fapena o ia manulele ia fafanga de tangatalea. The running water of Sharif speaks of fresh revelation, a fresh word that's coming from the throne room of God. You know, every time the angels say, "Holy, holy, holy," God is releasing a new revelation. So se taimia ala langai angelu lumbo le tua epaia wa ngai mai le falinga fo le upu ya choe. I'm now mialo rafi. When you hit yourself in the brook of Sharif, it's like what David said in Psalm 91. Peyal talanoa tabita salamo iba sumartasi. Ole nofone melilo o yaile silsiliese e mau oier paolo ole onna le malosi malava o te fa peatu lo atua o ioro malu o ioro papa o ioro tarita e leise meleanga e taitaiana ya tau. When you hit yourself in the presence of God and you receive fresh word, fresh revelation, nothing can touch you. Oh, hallelujah. Tell tato mayai kako richo isileli tato also tato pati I tato te fire inna. Asale uche ailetaya last Sunday morning. O faya onga matu ainga au unofo mailano. Ole mafai o falo ko pe sa se abelfe. Sa watu tinga walo tenofoi. Then I have to release the word. Out of talo for ilato, I have to release the word. Out of my own mouth, I have to release the word. Ina o to tala anga ile malu anga le upo falo ngotunga o to fo ile ya kwale mea. Walo lole o ta oto tono le potu le pito mai. A o ta oto ai boenga I for my le li chao. For my ete lo ete manam, do you understand that I am the anointing? You can never separate my anointing from me. See, a lot of people are searching for the anointing, but they haven't received it because their focus is on the anointing, but not on me. For my lady, it's a lema for you. Wa'u ole fa'unga. Wa'u ole tamawa ingo manatu. Wa'u ole oa. I'm a now semeo meia. Wa'u. Langa tele separating out my meia. Whoa. Semea machotia. Na otanga telfaunga. Aile manao ya Yesu. E manao tanga telemele aile manao ya Yesu.
You offer the manu malo for my Yesu telo ole me mali. People are saying, I want your victory. What are they crying about? I am. I am. Lan mele manoi. What will the manu malo? And for your feel ya te oe, what will the manu malo? What will fa unga? What will tamara inga? What will me unga te manawai? Educate them so they will know. You can never separate anything from me. I am what I say that I am. I am the victory. I am the anointed. I am this. I am that. I am the wisdom. And I'm everything. Amen. Running water. Brook of Sheriff. Enough for tomorrow. E fou wale vai taia uma. E fou fo ile areto taia uma. E fou fo ile le ano le manu taia uma. Praise the Lord. Can you imagine me ale atua? Ele mana ole atua te aise me fafanga. O tele fai fi awe fai la unga nana tu ale microwave te tu le mai fafo. Amen. E talo tau sa ili se la unga e le tau na tau sa ili se la unga o lo te tonu ya te oile fai la unga sini o le nganga po ia. Amen. Ai mana o se fe au pa pena na rifo yo tulivai fa malama ele atua le meilo mafo fau. Ai fia ba ai le mamalo ele atua a rifo yo tulivai a mai ele atua ya oilo na le lei mo na po ia mo na mamalo e fa la e ai oi. Mi ia le atua e mana mi lo turn a ngai o i le tu sai te lo o le tu sai o so mai le la ta fa pela o tala le fine le o Michelle Corel o avele o ministry fine breath o le manava le nganga. I said this to her when we were there at her church. This woman is a prophet. She always speaks prophetically. And when we visit her church, I love to come to your island. In fact, get ready to hop on a plane and come to Samoa. We pay for your fare and you can come to Samoa. She's a powerful woman of God. Sometimes she came on the TV with Benny Hinn. I said to this woman, the glory and the manifestation of God's power is coming out from the islands in the latter days. And she looks at me and says, Bishop, what are you saying? I say, the glory and the manifestation of God's power is coming from the islands in the latter days. Fayatu ole mamando malesilsili esse malenga yoyo le tua e sau mai moto el vas pacifica iona toyaso. And she looks at me and say, why are you saying this? I say, from the rising of the sun to its going down, God say, my name shall be praised. The sun rises from the east. Dawning of new things is coming from Jerusalem. But it ends in Falealupo Savai. E obsolela ma Jerusalema asawe me afou ai fa penana ngoto I Falealupo o Samoa le tautala yai. A oila Samoa e mna mia lo oli le tua le pole nei. Hallelujah. Lenga upo falinga, male upo le mana, e a ngai mai Samoa. Awani e fata mala le taimile nei, lenga oil for fio le afi. Awani e fata mala le taimile nei, lenga oil tangata wa fawina. Awani e fata mala le taimile nei, lenga oil tangata wa fapenana tofaina ile tua. Ete manava le upu ile taimile nei.
Le mamalu o le tua le wanga i mai i to tonu islands oi o au o tato uma e to tonu le li o le pa ia o le tua. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated, Fafie. Say, fire for Pelotala, oil, pollinate. This is my challenge for you, pastors, tonight. On the conference name at Tavai. Amen. I want to see you burn. I want to see you burn. Te fia ba ai te o tala li oe pe o Fafie. Te fia ba ai lo langa tala li pe o Fafie. I want to see you burn. Because people will come from the east, from the north, from the south. Why? They want to see this man of God who's on fire. E o mai tangate lo lofi tangate lo la ai ona fia mata e fia tango e fia ba ai le mabalo le tua le ngo le afi le to tonu ya toe alu yo shivita no foi. So every morning the bread is coming from heaven. Every morning, hallelujah. The bread or the areto for my Yesu wa unei or the areto leola. Christ say, I am the bread of life. O aile ai atau mainu lo toto eola. Family mole, let me say this to you tonight. Ele foi my Yesu or the fatusa. No. Am I saying something wrong tonight? For my Yesu, for the family tunga or fatusa lea. For my Yesu, nunga lau or tino lea or toto lea. Sui the perspective, sui the eye, change your mind. What you have in your hand is the body of Christ. What you hold in your hand is the blood of Christ. Sui le tato te talo. Tere umutelo te mi tato talo fa mai le tua fa pa ia le fatusa. No. Hush. Ele se fatusa le belea. Le taimi anga tango Yesu le areto mavavae ma ya tu watu ya Toma tu watu ya Yuta tu watu ya Peteru tu watu ya Tavita tu watu ya Pele tu watu ya Sirangi famaine Yesu olo tino. Sui. Amen. Sui. Na ai Elia le tino le manu le areto mai le langi ai telo o le biota le maftanga e inu le vai o falinga. Every morning, every afternoon, every evening he drank from the brook, refreshing water of Sharif. It's a word of revelation coming from God. Now he's eating the bread. The bread, Jesus said, this is my body. In Hebrew, it says, Panah. Panah means the bread of his presence. Ole areto rona paia. Ole areto rona mamalu. Ai la le famana tunga. Eti ai ole paia ole tua. Eti ai ole mamalu ole tua. O fea mela no foi le mai tono lontino. O fea la no foi le mai tono lontino. A tau sami mai tau mafa i le tino le li olo ia i le ora. O fela la nofo i le mai tonu ia toi. The sickness has to flee. The disease has to flee. Demon has to go. Why? Because of the power that's in the bread. It's the body of our Lord, the Panah. The presence of the Almighty. Oh, someone shout hallelujah.
le ano le manu. Ai e tai a uma. Auli uma. Oh, hallelujah. A e adua ngai o le tusi Yosua lona mata au pe ono. Ina ua tau nu'u le nu'u te tonu. Tonu Kilkala. When they arrived at Kilkel, the Bible say they ate of the fruit of the land. Walatu ai fual el ele. I found my omeina ai it's called the parched corn. Te lo oil parched corn. It speaks of transition. Parched corn. Another thing, it speaks of those, the forerunners, those who went before us. Oena mo moatu ya tatou. Oi, o tatou tua o ina abele talalele. Na latu ta pena le talalele. Mo I tatou ina ya, fai tatou tau fetuli. Fai tatou savavali. E fai tatou pati pati. E fai tatou osana. E fai tatou aleluia. E fai tatou fapeifo. Le atua, e le suia alo mana. E o mai le pole nei. Ona, o la tau ena mua muatu. Parched corn. Transition. Te lo o le te mil le te mil transition. God is shifting things. Mai lesi tupulanga, anga I lesi tupulanga for another generation to another generation. A te lola o le sawale atu o le sawa te mil nei. Amen. So titia try up le brook. O le la o le te mi fa penana mate le bele. Langa silfia le atu el for fina no for my sarfata. Amen. Ko titia mate le vai lea. Langa leu ta pena le atu o le stangata. E fa pena a te tawana e you fa hu mai il melea. You need to graduate from the brook of Sharif. So you will never lean on the arm of the flesh. E te le te whalangolongo, I whapenana I whalangolango, I limo le tino, wo o le te mi whapenana I graduate my university, I abe o le atu o le seminale. Fea, te tongo le whalo le fine lea. Sarafata. Amen. Nisi o tau fia fia, e o le aonga, you know, it's good to go to school. I know because I was in school. I said, Lord, I'm going to tell you something tonight. I spent a lot of money going to school. It's all wasted. It's all wasted. You only get a diploma. You get a degree. But it's all wasted. Why are you saying that, Bishop? This is the reason why. Too much of the knowledge, but no revelation. You get the education, but no vision. I spend time at the feet of the person who knows everything in that book, and he is my teacher ever since from that day. When I graduate, I hold this wow kamangelengo Elia. O fia le mo kamoy moy. Ai au tau tala. Di hai ma se fa unga tau peupea. A le timing sui ai no mafofa. Mo no foi dalo I vai o tangata e ona be unga. Mana yai le poto ma le tomai mana fa soa mai. Ele toi honge le mutu le semea. Ele toi honge le mafofa le semea. Oa maltamau a inga na tio le tua le fama yeri fata o te rusulima a lono fai upelua o le mamalu o le tua na tia a le mamalu o le tupu o oi o le tupu o a o le tupu o tatou o tupu e fai loa I le tua mea. The glory of God conceals a matter, but it's a glory of King to search out. Oh, hallelujah. I find that you my all investe, I all mella, for my all ever, Perry. No certificate there. Now what you are, no certificate, Perry. Why you my e, Emelia?
Ai vai oi. O le Fafie le fa tele mai. O le university la la airway e fai asi onga. No, don't take me wrong tonight for pele onga. Education is good. But what I'm saying is what I learned for so many years I've been in school. E le se fai onga sili o maleanga pa ia. There is no person as the Holy Spirit who is our teacher. Amen. Amen. Na yele chama loa lotu mato lotu America. O le tangata, o le makwai ngupia, le ngata le ngupia, a le makwai ulaula. So, le ahi ngai le mato ai, cousin le mato ai, aola na paka Tavai Fafie tangata le Fafie when he parked his car outside. Ole ingo yo mako ki a kongo ba ko la ngofo mai ba ula la se kare kere e makalo lo wa fia pa ye ki a kongo. Now tell him for ye leave him be. Tu e persa malo sa e sau foi o la wala na sa e ula nga foi oi al kamarole ele nga la nga ula a oi le longa mau me ke felwa isolo ai mai o ngoro manga o ngai awai lo ma sa kalo fa pupusa e ala fa pupusa ye sa fa mai yo na ke ngo fo mai anga fa shau me amen ai vai la ye le taimi sa ninga fa penei worship then I preach then I minister to the people sa wai luma to maro luma bala. I pray for this individual and I move up. Tu ayale. Solele I leva wa me wa anu la koi fafo. E anu matatala o se vai. Ana o emila la fafo wa la kiki Elijah ke minga. Ta mo e atole no foi fafo. What happened to you? God, as it puts a kala ko kingi wa mu vai sao e fafo lefu se kare ki dalo e vai o so so ele ko telo ana le tamoe e mu ai lu mai amen menga awar ka alo ka ko ile tu I ele li ai ya saka ko me au fai mal mamla sawa I feel the sawa al pakinat ko ka vale mai no que faire que a como fasi o ele ai ula pela e fa fa mai listo ina ya chau fa mai bishop e ese mertus pa ia chau mai ai e sar e ber kapa fagu uso anga fa isi fiel ele tuele lei e fa isi ala usa lo uno e fa penganga na koi malu fafo Pongwe ke fanga baya ele jimni I lo melea e ke ula maluako I kuama pepefu a ilunga. Ashe fiele tuele ya nga moe. Amen. Awal faya le ya nga. E ma ya oi. Ni ya leli. Ya tele la tanga wale fa penganga fa pusa ilunga fa fe au. E fa pusa kafka container. Alu fanga luenga fa pusa inga. Pula oi para ko nga fa pusa ai au wala bane ngalo e maua oi le tua e maua oi amen ave so pati moleli le taimi fai lo tua oi e tau le taimi. Tell your neighbor, say time is important. Your appointed time. Le time you fa tuna ngaina, le time you atofaina ile tua, inga lue ile tua mo lova venga. O yese si ton will fall in there et talo ile tua mo se va venga. Is there anyone in the house you've been praying to God that you want a miracle to take place in your life? Say si e follow limas of what you are. Fafie tailo fa maoni. Vi ia le tua. Now, for mine tell to spaia,
Wa mate le vai ona fai mai leo le atua Elia alu I Sarefata. Lo iai le fafine wa oti lana taane. There's a widow there in Sarephat. Sarephat means refining. Toi whaila. Toi whamatangofieina. Toi whaaleleia. Amen. For my anu o Sarefata, lo iai for fine woti lana taane. A widow is there. Beno for yatu, you need to graduate from there. Amen. Saulo Elia I ole opu alu wa uma ona o tala noa le fafine. Praise the Lord. See, sometimes us pastors minister in the word. Tatu te o fa maile nganga tia. Ngai la kule kukuru mo falo la inga. Pamol mole a pese finge I wok sankangi. Ai fa mai tala tu il fa to ale tala mai. E ko kolu fa finge I o fero fa finge I te mana oi. See, when God gave you a direction, elema finances se le tala le atua. Alu Sarefat e to atele fine Sarefata. Wo feoti ala tutani. And alu sawa Elia on a direction na mai sawa ele atua ya teia. Amen. Eluatu Elia olai fai fa fie le fa fine. Picking up firewood. But right in the front of the gate. Ya ni me te sa fa nyo fa fie lu mole pa. Lu mole fai te toa. Ai fie fai fa fie alu tu ol mela ye fa fie. Amen. Ale significant ol mela. But Lord le fa fie satala noa le tua ya teia. God already spoke to this woman. There is a man coming. Feed him. When God released a word to this woman, there was enough flour there to take care of how many people? There was oil also in there. When God released the word, there was plenty in the house of this woman. But when Elijah reached the gate, there's nothing. That's why you need to graduate from the brook of Sharif. You saw God move. You saw what God can do. You saw the miracles there. And God said, now you graduate. Get ready to move on. For my letu lewa iu na eva ailo mamalu na eva ailo lelei na eva ailo paia na eva ailo bavenga tapena wo o te me chalwa sarfata. Petule tu elisi tu ulmena ayar sawai. Oh, am I hearing this right? Baba I me utumule lotu afa me kelu sawai. Baba I made it to a mangai in America. Wow, it's a land flowing with milk and honey. Are you talking to me? Am I hearing it right? Are you talking to me? Just say, and better if I may let you. Valu fitu. Found out Elijah. Saul saw this lima tausa. For my lily cha macho my Samoa. God say for us to come, move to Samoa. O fayatu ya emi of my emi anu oi. Kele koi fo I Samoa. Le sa me mo wai o Samoa. Le o la imala fana. If you want to go, to. So, how kiar finger malo people. Fia pao aku kau mikir ai kau finger malo people ai fiar wa oyanu. Awa umala ufana wele ai makeleo. O saulo le kau fo ile tua o fatama. Pe oi ele ngai kalau ngomba yang ngang pa ia po o ai. Silence.
Silence. They said, Leo. I said, Lord, are you the one who talked to me? Or just my own thinking? They must say, I reveal loyalty. From I send your wife and your sons to Samoa, get ready. When they come back, they are going to say yes. I thought, oh, praise the Lord. Kili ko share ya emin men. Wa ko share ko fo isa warkani no. O all the time we fo ya to emin ngai aku ma fa what to nei for my. Let's get ready to move. Praise the Lord. Well, lele kelela praise the Lord. Praise the Lord. Then we move. From my macho ainga ya ofela me makakuka ke ngofoi. I don't know. I might go make a fale. My makamera ka kuwa ka mai ngai. Ba ku le ai. Then we came and we lived with my sister. She said this to me. Back to States. What a testing in Sarafat. Se mea tautia tof te fonga e Sarfata. Ai te lo oe le melea, ana le matua mai o kirita, e le mawhaingo take over inga Sarfata. Amen. E ole taimi ora ama, wa atole fitu masina, I open it to ro popua. Fa maoni. E fa maoni oe. Lo watua e fa maoni oe lo watua o mea uma ua e faia ia tu mauia te oe levi inga e fa maoni oe lo watua. Tanu Elia Sarfata o lai fai Fafie le Fafie nei lumo le fai toa. When he arrived there, this is the thing that it happens at the gate in Sarafat. Only 2 pieces of wood. 2 pieces of wood. Pa wa yo Fafie le hallelujah. E fa fenga be lai se be ai Fafie lua. Ai tau le fili se wa ina me nga for my o ese vale pea. Fa fenga bela se me ai Fafie lua. Amen. Ele tupu se me ia mea. Ai pe tai o le atua le tela noa. It was God I spoke to this woman. Feed the man. Take care of him. Te loa tau nuu mai Elia fa mai le fine Elia. Wale haya se mea te toi. A umalona aile pankeke le toi. Ona mafeoti lea, whalonga le upu, ona mafeoti lea wa umalatama. This is the last meal. But mind you, Elijah graduated from the school of the brook in Sharif. Now, ai Elia le mamano le tuai o. Now, ai Elia le matango fio le tuai o. Now, ai Elia le provision le tuai o. O ai sena te mawhaian whai mai a tau, ele moni lo watua. Whai atu Elia le whawhine, mai se mea. Ala miska vai. Wali ala whinga, pengai ma whango mo. Sister, yo Elia, ai fhoi mai, a mai se a reto ilo lima o te ai ai. O poi Elia whamole mole le se mea. Talale alisi mafine fai au pe ala tu asi. Tu ya tu fai to toa ai fai mai tala le fine pasta. Fa malie lo roto please ele ai se me tasi nga ale tasi ale steak le e toi to tono le pusa isa mas yo to lua.
Ile mafofau le fafine a ailon to lua e ola ia malona inga. Ai ngalo mai o le teimi a ele to lua oti e fodi to lua oti e maia. Ai fa soa le mel nai le tangata le atua. Ma ave se fa manuia le tangata le atua ia te oe. La tala ia te oe e le mavae le manuia I to tolo lo a inga. O le fa longo ma tatou e kale sio e le fu sue fai fe au. A fai o lau fai fe au e te leo fanga ina fa longo le mai. Nanga le taofi le tangata o le atua manuia mo oe. Lo taofi le tangata o le atua manuia mo lo a inga. Amen le. Fa mai le tala Elia alu e kuka. Ona au mai le se o ai fa longo le finga tala. A ona o ai ona fai le se mea ma oe malautama. Se fa mo Elia ngal pa wala le mea. That's the only portion it left. Elijah, how in the world can you say, bring something to eat and take care of yourself? No. Pawale. Chelo, e la arfine, awala tu le mano upu. When Elijah released the word, the God of Israel, the God who spoken to you, the God that say, oh, hallelujah, the provision of the Lord is there. Just go fix something for me to eat. Ele tupulu ba venga ile timing kuka ile pankeke. Ele tupulu ba venga le timing serve ile pankeke. Ana tupulu ba venga ino wa ai le tangata ole atua ile pankeke. The blessing of your household, the blessing of your head or of your family, it's on the men of God. When the man of God believes the word, hallelujah, it will never return to God void. That word will accomplish its purpose. But too many, the prophecy been given, return to God void. Le tele yo ufa perfectanga o fo ile tua o ngao sili o mafua isa ono neile mafua anga e a wina mai le tua le upu sa wale le upu tutu ala la be faya me ke mga oi to fo ile le upu fo ile tua, the word returned back to God, and God said, what are you doing here? E fa mai le upu, Lord, ele mga ka vika, so I have returned back to here void. Te lo oe le pole nei, e le te tauna fo I ngao le upu. Fa mai tala tangato Elia, alu e fai le mea na le fai mai ai, a ia a mai mua se ia wai. Amen. Te loa, e kuka e fa fine le pankeke. Ma tilo e mato shantama. My sons, this is not for you. This is for the man out there. Amen. But son, hold on. If I come back, there's nothing. We will die together. But it was God who spoke to this woman. It was God who released the word to the prophet. It was God is in the house of this woman. Ole atua lena tautala le fafine lea. Ole atua lena tautala ya Elia. Ole atua e ona le upu lea. Le la fasanga le atua e whaanga ioi I lunga ole usi tai. The key to your miracle is obedience to the word. Ole ki ova venga ole usi tai mai whalongo I le upu ale atua. O ole se fafia lea. Ye malama le fa longo le mele tala no ma ya ile tua I ate oe. Pa mai stanga to o. Fa fengo la ngonga le tua. Tu li vai. Se fa aula ba le be tu li vai.
Te lo tangata wo mai nei wale to uri o lato tu vai wa whapenganga pai mau tu vai. Se vanga na wo ese mea whaina i oe ona e halu lo le i le atua. Se vanga na wo whapena na ese whawhitauli ona e halu lo le i le atua. But your daily routine wo le ai kako. Be on fire for God. Ola ngana lea, malaula unga lea, malelevo lava lea, ele uma whaianga mei nunga sisi mea. Wa ole te me mei ai. Wa ole te me ngā ioi ai. Lau tala ia te ole nei whono, ia whapenana mumu lau tangata. Lea ngā whawhio le afi leo mana o mia mumu. Amen. Sei loi whaso soanga mai ole mea. Na oti yale tamal fafine. Do you know the reason why? Na mafua na oti ai fa manuia. Watch out what you say. Watch out what you say. Fa mai tala lisilo matua al mato loto i America. You watch out, be careful. Amen. Le la fa peatula o tala le ate o le pole nei. Nga prophesy e le whawhine lea le oti o lana tama. Prophetically, she spoke death on her son. Le ia tau tala ai. For my tala le whawhine ia Elia, to e paua lea, this is the only, is one, whalaua lea, ia atoa marisua ua uma o na maoti loa lea. Listen, it came out of her mouth. But she never go back and reverse it. She never go back and reverse the word. Now what release le upu, ai le aise koi reverse. No, tiel tamatiti. Why? Because of the word that came out of her mouth. Watch out what you said to your kids. Watch out what you say to your church. Because the minute you release that word, you hold accountable for it. Te Lord upo saulu mutu, awa ne yeise fa malaya. And I tell you, kanga koi reverse le mea. Amen. No te al tamal fafine. Ono le upo saulu mutu le tangata o le atu. O le fafine le fa mai a umaloa mahauti loa.